gonna go down. And immediately we'll start to shoot. Avin Ardija, penzionisani major izraelske specijalne jedinice Yamav, u niškom odredu žandarmerije demonstrira njihovu veštinu Kapap. U prevodu Kapap znači borba licem u lice i predstavlja savremeni način savladavanja protivnika. Zadaci nisu laki. Cela priprema je najbitnija jer kada krenemo u izvršenje zadatka moraju da se donose brze, energične odluke i ukoliko nismo izvršili detaljan razgovor sa svim pripadnicima mogu da se dese katastrofalne greške. Većina njih kaže da su među najtežim hapšenja. Što su to specifične grupe koje su dosta dobro opremljene, dosta često se dešava da oni očekuju takve stvari, tako da budu dobro pripremljeni za naše aktivnosti, tako da je to jako zahtevno. Aleksandar Petrović je sada pripadnik specijalističke čete ove jedinice. Žandarmeriji je pristupio posle 6 meseci zahtevne selektivne obuke. Najveći problem je tu bio ta konstantna odsutnost od nekog civilnog života, od nekih normalnih stvari kao što je, ne znam, izlazak sa društvom negde, druženje. Tokom selektivne obuke dolazite u iskušenja, znači u masu iskušenja. Da li nastaviti, da li sad odustati, ajde još malo pa ću posle, daj da probam još, mislim, stalno ste u nekoj dilemi i stalno u nekom iskušenju. Mi, instruktori za obuku, to pratimo. Činjenica je da u ovom poslu mogu da izdrže samo najbolji. A ko je zaista takav, pokazuje vrhunac kandidatske obuke. Kandidati se spremaju za spavanje. Iscrpljeni su jer su danima imali zahtevne fizičke treninge. Ali instruktori su procenili da vremena za gubljenje nema. Simuliraju uzbunu, iznenadni napad na bazu, pucaju iz okolne šume i posmatraju ko se kako snalazi i kako reaguje. Ova vežba je kao dobar primer preuzeta iz inostranih elitnih jedinica i postala je suština našeg drila. Nikada nisam pomislio da odustanem jer sam imao neki cilj zacrtan. Znači, u celu ovu priču sam i došao zbog toga što sam sebe video u tom poslu. I iako je bilo dosta izazova i dosta teških i napornih trenutaka, nisam nikad imao dilemu da li ću doći do kraja ili neću. Učili su od drugih, ali su i kolegama iz inostranstva prenosili svoja iskustva. Uglavnom oni najbolji, dugogodišnji pripadnici. You can give him order because you can control him, okay? If he tries something, hop, hop. How do you feel? Move up! L formation, move! Dragan Petrović je starešina specijalističke čete. Učestvovao je u mirovnoj misiji Ujedinjenih nacija u Liberiji. Tamo sam vršio obuku njihovih jedinica Liberijske nacionalne policije. Učio ih je našim veštinama. Najviše smo radili neki drill s oružjem,
standardnu obuku njihovih jedinica. Pokušali smo da napravimo nešto slično žandarmeriji. Sada je komandir onim specijalcima koji su odlučili da otadžbinu stave iznad porodice i sopstvenog života. Staviti crnu beretku na glavu znači kruna vaše karijere. Ali nositi simbole žandarmerije čast je i onima koji najveći deo svog zadatka obavljaju u vodi. U vodi je problem što povišenog, znači okolnog tog ambijentalnog pritiska, što nemogućnosti znači da diše na način na koji je znači napravljen, nego putem znači uređaja ronilačkog aparata koji mora da nosi sa sobom. Zadaci ronilaca su uglavnom potrage za licima i predmetima. To su najčešće znači predmeti krivičnog dela, razne vrste oružja, kako kratkog, tako i dugog, i motorna vozila koja mogu da budu predmet krivičnog dela, znači da budu odbačena u neki vodeni tok, neko jezero radi prikrivanja tragova, a može i kao posledica saobraćajne nesreće da dođe do sletanja. Kada naša jedinica stigne na lice mesta, prvo se radi znači to izviđanje, obave se eventualno razgovori s licima. Danas žandarmerija obuhvata komandu koja se nalazi u Beogradu, odrede za protivteroristička dejstva sa ronilačkim centrima, 4 odreda opšte namene i jedinicu za obezbeđenje. Istorija ove elitne jedinice počela je još 1860. Vremena su se menjala, ali su oni ostali isti. Specijalci kojima je izazov sve što je, kako kažu drugima, prokletstvo.